buhungiro ducungira umutekano dufata umugongo nitumye twicaye gutya twicaye. Ubwo mpamvu rero ntitwahwema kuvuga ko leta y'u Rwanda ari umubyeyi kandi tuyihoza ku mutima, tuzirikana neza tukazirikana agaciro yaduhaye, ikongera ikaturema tukaba abantu mu gihe twari dushwiragiye dukwiriye imishwaro turi tujya hirya no hino, ariko mwarongeye muraturema muraduhumuriza. Niyo mpamvu twicaye. Tukaba turi kumwe na nyakubahwa uhagarariye Minema, ari hano yagejeje akadusoza. Akaba nyakubahwa uhagarariye immigration hano mu nkambi, immigration haguruka. Turi kumwe n'uhagarariye inzego z'umutekano, komanda yagejeje nawe akadusoza. Turi kumwe n'uhagarariye HCR nawe yadusuhuza. Turi kumwe n'uhagarariye PFR nawe yadusuhuza. Turi kumwe n'abahagarariye SEV, turi kumwe na dogiteri ndetse na bagenzi be. Turi kumwe n'uhagarariye plan yagejuru nawe l'avocat akadusuhuza, ndetse na Christine bari kumwe nawe arahari hose ariko ari hafi. Turi kumwe n'uhagarariye ADRA, turi kumwe n'abahagarariye World Vision barahari. Turi kumwe n'abahagarariye Light barahari nabo nababonye. Tekereza ko abafatanyabikorwa bari ahangaha tumaze kubakira. Turi kumwe nanone n'abashumba b'amatorero, tukabana n'abayobozi dukorana umunsi ku wundi, abakora muri executive committee, abashef de quartier b'umudugudu n'izindi nzego zose zikorera hano mu nkambi yacu. Nabo mwabasuhuza kuko nibo bafashe umukingi munini kugira ngo uyu munsi twicaye. Bahaguruka aho bari hose, inzego zose dukorana. Abashumba nabonye bicaye ariko nabo bagejeje. Abashumba turabaha agaciro, abashumba bose bahaguruka. Twakiriye rero n'abandi bashobora kuba bari ahangaha, abashitsi baba bari ahangaha batuganye kuri uyu munsi. Umuntu wese w'umushitsi waba uraha yumve ko tumwakiriye. Hanyuma rero kuri uyu munsi uyu mwanya wari uwo kwakira abantu gusa, ijambo ry'ikaze kugira ngo twekaze abantu bose bitabiriye uyu munsi. Bababwiye ko dufite insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti twibuke duharanira ubutabera ndetse no gutaha iwacu muri Kongo. Twibuke duharanira ubutabera. Turimo kwibuka uyu munsi ariko kandi tunaharanira ubutabera, kurenganurwa, ubwicanyi bwakorewe bene wacu bazira uko baremwe, kandi dufite n'umugambi cyangwa se twumva ko tugomba gusura iwacu. Tuzongera duture iwacu, tuzongera tubature, twubake, tworore, duhinge, tugire iterambere ryose. Reka uyu mwanya rero nababwiye ko
urumva ko ibyuma bisa naho bitaregeye neza, ariko mukomeze mutunganye, ndabizi neza ko biza gutungana. Reka uyu mwanya rero abantu bose tumaze kubaha kaze, n'abari kuza nabo batuze, hanyuma dukomeze dukurikire gahunda z'uyu munsi. Murakoze cyane. Arakoze cyane perezida, wakira abashitsi bose batandukanye ndetse n'abaturage muri rusange. Nanjye nka MC ndabakiriye. Hanyuma tugiye muri gahunda y'itorero kubera impamvu z'amasaha.